الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Munaring hakatan tukbal ko yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyara mapatut tukbalan sin pagsukur. Kadilan kita waktu tiyo-tiyo sumagawa mahal ka kaniya. Way rapat suway na to hadya siya halgaan. In panghalga na to yad to katantan. Gandahan sin Allahu Ta'ala kato taniyo balkala-kalaan karayawan. Di naman hadunya labi aw lahad law kana. Hawak to ini. Tukbal sing kami insalam doa amon kaniyo katantan. Murah-murahan yan kamu. Maalop sarta di murungog sin programa sing kita niyo. Hambuk patumtum sin kami. Misan ini magkasabot daran. Sa sumagawa suway na to day sab daran siya sabot. Karena ingkatan hinang na to ini pagbalik-balikan na sadya. Biya ada si pagsambahayang sing kitari ang kapindahan bangunin hinang taruon hawak to yan. Balikan tara isab biya sin waktu yan. Bihad turain katantan, di na to manjari ganapan, di na to manjari dagdagan. Doonhan in tindukanan sin katan na mamarat sayamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pagpatumtum sing kami dahing hambok hadis haupo-haupo karaakan halaun sin kitab sin Imam Bukhari biita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Haupo-haupo, pagpatumtum kato taniyo. Amintian to kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita siya nanantuhi sin pamaita niya kato karena inbiyata niya bukundain kaniya. Inbiyata niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Asarabiyad tubihad tura impanay masing kita niyo himinang simpiang daakan sin Allah ta'ala. Hangkan kita himinang karna inang daaki kato taniyo amin nagpalayam kato taniyo rihalaw man singgumi ini. Nagparakag kato taniyo dimihil sing katantan kabuhianan labi lubain kabuhi amoy India daot sin tiap-tiap tisulakan manusia. Amin bang aun dapat ha mga kaibanan amoy nakananam sin karayawan agad din na makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala rin na sila mabaya mapatay. Narunay ni Wiyayta katutan yung bunal tuod in agama hati na agama Islam landu malugay. Tanda sin luhay niya bukod na to daoton bihan in katan paghinang niya karena in Allah Ta'ala mo na rin hakatan
nagpanaog siya kitab, serta nagdaak siya manusia biada kato inumbang payaw niya hasupaya uno-uno inda akan sintuhan papasinguran kato taniyo doon haamin diaak niya maurol na to kataan singuran sabab jukop ing anggaw ta pamaranan sinsiya biada kato taniyo ramikyan na India akniya di limiulakad deng haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun imbiyeta kaniya roon sadya siya. Di siya limiw, di siya rumagdag, buat malingkan doon hadya haamuin tupot, mapatot tindukanan niya. Daakan kaniya sin nagdaak kadiya mo na intuhan na to Rabbul Alamin. Nain hadis ini, yan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha umat niya sarta in kita manantuhi pa inyan perkara yan lando maluhay hati niya bang ibaita kato taniyo maluhay di kita niyo rihilan sin Allah ta'ala bugat bang kita sumuok maun kaniya himinang bukon yadto kataan hikarin sana kato buat malingkan inyaon kataan madauhat na to ingkatan karaan hakatan sing kabuhi na to. Daing hapaglawag rijiki, daing haamin kataw kasi simpamaranan, mararoon hayan katantang. Karena daing ha mga lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin wayroon makarihil kaniya manusia, misan pingkaunan inaama sing kita, sebab biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah Ta'ala lawiin lasa niya haipun niya amuy in timatayma sing pardaakan niya dain haamuy in giwaan niya hati niya ina niya bihan in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala na lawiin lasa sin Allah Ta'ala hamang sila bariman dahil hindi naman halaw man singgumi ini sa tupot na hadya kanila dito hadlaw ka na. Biyan yan. Manjari, hasabab yan, pagka siya maluhay, subay kita niyo magaan, tumayma, inbigi jantong na to, sarta bukon na to, gaan-gaanon impagdakan niya, bang biya din pagdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hadya kita niyo. Ayaw nat kita niyo limiyo lakad magpalabireng hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena in mga pakaradyaan ini biya da sing katantan amuy in tanda sin in gumi ini malawa da uno-uno hinang magtao siya. Hati niya, biya dasin pangumulan sing kita. Daing hakabata-bata, bang kita rihilan sin Allah Ta'ala pangumulan mahaba, sampai makananam kita sing kalaas di hababaw sing gumi ini. Bihad turah hati niya, di kita tumutog hakabata. Di kita tumutog doon hakasuwol. Di kita tumutog doon haamuyin laung ta jukop in ini kusog iban sin akal pikilan himinang sin uno-uno na mapatot hinangon doon haamuyin ihinangon kagunahan sing kita halaw man sin gumi ini hati niya in kita ini maglamah biya dasin agama magsusung in zaman magsusung in waktu magkuku in pag-iman sin manusia karena simpanasaw sin gumi ini amin yaon na in kaiinginan katantan jumato kumuha dahin hasabab yadto kalupahan na to nasambil in janji na to pa Allah Ta'ala
himinang simpyang daakan niya. Aun waktuin biyayak sa nato na yung ginhawaran nato, magpadyato kaniya, pasal sing kasasawan sin dunya aun waktu hikawin. Doon hayan sambil ing kaibanan di na makawalik, pabya sing kain at tagna, amuin hinang, sampai abutan na sila sin manangot, di nila nahikabalik, inhinang nila asal kimukugdan, doon haon mahinang na ingkatantan lupas. Nasa bedtuin buutod na to patuhan Rabbul Alamin daing hawakto pawakto. Amin di kita niyo mutas dain kaniya labi luba impanumtum iban pangannal di na to siya lawaon hasupaya in kita ri malawa dain hapang jaga hikato taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Bat biyayta niya kato taniyo, uzkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ako. Iran ayaw kamu magkufur. Hati niya ayaw kamu tumabun sin agama. Piang hindu kaniyo sindaak ko. Ayaw kamu mamindahi kaniya. Ayaw kamu maglupas sin waktu niyo, pala takfurun, ayaw kamu tumabun sin agama kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narang kamu matumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun takamu. Unin maana sin tumtumun takamu runay ni, ay hati niya hidayatan takamu. Maana sin hidayat di na kita niyo makahinang sasaw paginawabaran na to karena bang sumaigpat papangatayan na to inhi kasasaw kato taniyo Allahu subhanahu wa ta'ala intumampan kaniya karena siya ing katumtuman na to hawak to yan hasabab yan di kita niyo makahinang sin amoy hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insugpat sin hadis, haupo ini, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walay yushadda dina ahadun illa ghalabah. Biyata doon ini, wayroon manusia, karaakan misan hambuok, amuyin dimihil kabugat hapag agama, atawa sumulang, atawa himinang mahinang sabab sin, di hikahinang si manusia sin kasabudnalan, buat malaing kandaogon da sila, di da sila makaato pa Allah subhanahu wa ta'ala, daogon hadya sila. Bihan, hasababihan, subay hadjain kita mabaya magmaingat sin kasabunalan daing ha Allah Ta'ala, tay maun na to inakama niya, magaan halaum sin bigi jantong na to, sa ta magaan inudyot pamaranan na to himinang simpyang daakan niya, sarta doon hayauning kuyag sin bigi jantong na to, tumayma kaniya, simingod hakakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hawaktu pawaktu amuin subay haatay tanyo ingkatan hihinangon na to hasusungon iban hihinangon na hinang na to limabay bang nakaamura ka atawa wala karena inyan katantan subay na to hiagso paginhawabaran na to tiap-tiap ubos kita himinang simpyang daakan sin Allah Ta'ala asubuhon na to imbaran na to ay kau inhinang hain doon atawa hinang namo hain doon innahinang kubaha yadto kimugdan dabaha to dakabayaan sin Allah Ta'ala nagsibu dakabaha iwan sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahasabab yan doon han katumtuman mo bang wala si mangput inhinang mo.
Hasabab sin wala si mangputin hinang mo na doonhan mapaamo mo pa in kakahinang yan. Matay sin Allahu Ta'ala amin pagsusunan mo mangayo ka pa Allahu Ta'ala kaniya kamaapan iban kaampunan sin kialandoan mo hinang inyad to wala mo piyagturan kana inyad to adakala nakasaygpat in pikilan iban sinakal mong naligap kauray day inyad to katan na hinang sabab sin miuklas dain kay mo in hinang mapatot no hinangon doon ha amin nakakaamo hinang. Bihan in subay matali sinambuk pambuk ding kato tanyo. Mga kakasi parkala ini subay hadya kita niyo matuktod roon ha kakahinang piyang daakan sinallahu ta'ala labi luba doon ha amin pagpatarang sindaak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hisiyo-siyo in naghinang nanantuhi pabaran niya bat inhinang niya nakaamo tanto sadyain yan hamuk na rin nga mga kalaungan. Subay sadyain katan kakahinang amuyin yaon sumaigpat halawmsin pangatayan mo angkan mo yaon hinang bihan in pagpatarang mo karna bihan in pagpatarang sindaak sinallahu ta'ala miyagad hadya kau haamuin pagpatarang niya sa buoton sinudyot pamaranan labi luba imbigi jantong pa Allahu subhanahu wa ta'ala amuin tay maon sintuhan Rabbul Alamin sarta yaon doon in tulus ikhlas halam simbigi jantong hauno-uno na hirihil sin Allahu Ta'ala subay na to sa jatay maun. Sarta daing hawakto pawakto. Ubos na to tumunay simpiang daakan subay mataod in sa sabot-sabutan na to pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karna inyan katantan piang daakan kato tanyo. Dahil nga mga biyayta niya, halom sin Quran mahamulya. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا. Kita kau, diaak kita, hakita makakaos tumunay, sin kahinapusan, rukun sin Islam, amo na yung paghaji, sarta simampay kita palugal sarta natalos ta ingkatan hinang in patumtum sin Allahu Ta'ala kato tanyo in agi niya apabila natalos niyo na in dia akan kaniyo magpajatusin hinang niyo doon haamin simingod kamo haraak ko biya din pagpajato niya amo na inhinang paghaji na panumtum kamu harap marikako tumtuman niyo in Allah subhanahu wa ta'ala hati niya ri nato manjari lupahon sa roon doon ubos kita himinang simpiang daakan subay nato yadto biya mga iangan-angan masiko no baha ako makabalik. Misan sa upama in kita ubos na timunaysin kawajiban ta karna sa lago-lago ibadat apabila kita nakabalik misan bukon wajib na inyan sa lago-lago tutungbasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod in mga kalukal-lukalan yan tiap-tiap lugal magpinda in siki mo hatindukan mo hakalugal-lugaran siyabot doon habiya pag iyanon masyairul haram amin lugal
Iutat sinsara pag-ibadatan pagtunayan singkatan hinang inyan kaniya tungbasan sinallahu ta'ala karayawan. Di na to yan madawhat. Amin timindog kita niyo tumumbayog hambok lokal di hawla na to. At awamisan pa in kaawnan halaw masjid. Hauno na masjid. Buat malaingkan subay ra kita makatindog didto halukal bakas takya tindukan halukal yadto. Ang pamabista kato in amal sa lagu-lagu yaon. Biyasin na hinang tahawak to sin pagtunay ta sin wiajib kato. Misaning kaawnan himinang kita sin amin bistahon kato sin Allahu Ta'ala sunnat dakuman. Hati niya misan siya sunnat sa lagu-lagu. Tutungbasan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya in mga yan katan subay hadyahi haatay sinambuk-pambuk ding kato biada sim pagtunay tasin sambahayang hatiap-tiap waktu bang aun dapat wayroon maka ini tampan hautan ta iban sin waktu susungun ta biya sin waktu maghrib pa waktu Aisha, amin yaon halawm simbigi jantung natuin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Damikian daing hawakto Aisha sampai pa waktu subuh doon na malawa in panumtum sing kita hawakto mapirong tanaim matatakar na matug na pagbati ta yaon na isab kita makapanumtum pa Allahu Ta'ala sarta magsukur kaniya. Amuin biuhi niya kita magbalik puas daing hakamatay. Kamatay siwi-siwi. Impagyaron kamatay siwi-siwi. Amo na yung pagpirong sin matatasarta nalawa na yung panganalta. Inyan tiyawag kamatay siwi-siwi. Subay tayan hipagsukur pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nabangyan, mabiyak sa kitahabihan, indahanan sin, katan pakaradyaan ta, na bistahon na kato sin Allahu Ta'ala. Inhautan, sin sambahayang, waktu maghrib pa waktu isya, daing hawaktu isya pa waktu subuh, daing hawaktu subuh pa waktu dhuhur, daing hawaktu dhuhur pa waktu al-asr, daing hawaktu al-asr madto pa waktu al-maghrib, damikian maghrib madto magbalik pa isya. Inyan katan bistahun kato taniyo kiparat sin Allahu Ta'ala sim mga pardusahan na to. Damikyan bang nato katilusahan in adlawan harihayad to kahuan tag-upat ka jam labi na luwa na tuod bang inyan katan katilusahan na to daing hajumaat pa jumaat damikyan bistahunin jumaat iwan sin jumaat hautan niya kiparat sin kita niyo hati niya tabunan sin Allahu Ta'ala im mga pardusahan na to sibi-sibi na hinang amin wala na to't piyagtuuran nawang na to katatasan inyan daing haramadan paramadan bihad to na sadya in piyanganganal na to di malawain Allahu Ta'ala halawm simbigi jantung na to na tantuhan na sadya inyan katantan way na pagduarwa hikalamud kita sin Allahu Ta'ala daing hatumpukan sim mga sila amuin di dihilan sin Allahu Ta'ala ini kabugat didto adlaw kana hibalik kay muroon in kaluhay mo himinang sinaga masaluhay-luhay amin paluhayon kay mo pasuron kaw palawon sin surga niya sarta ing katantan
ni'mat dumatong kay mo, amoy in magsinublihan, imbata-bata magduhal sin pagkaon harap kay mo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, darajat, daing sa taas-taas darajat, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, inhinang hadunya, manjari tara ini pakayon im mga inikatan, haamin kannalon na to ingkatan hinang maluhay. Sabab im pag-iyanon ilmo, hinang mga katawtay manghuran, hinang bukon kita imian di ako maingat himinang, sa sumakawa bangkaw mag-anad maghinang, kaluhayan kaw sing kataan hinang, kaya na impagyanon ilmo hinang. In wayroon hinang niyari matag ilmo, batin ilmo subay kaw magtuyo, maglawag kaniya magingat. Sa ta makaan inudyot pamaranan mo lumawag kaniya tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamuyad to in sarayaw-rayaw batukon sinamuk pamuk deng tato taniyo mga kakasi haagama Islam, mahuli miabotin waktu na to magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala kiarilan kita ni waktu tiyo-tiyo dahing hawaktu yad tumura-murahan pataurun sin Allah ta'ala in tutong basan kato taniyo mangumbay na ko kanyo katan na waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.